Juan Jomo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke telengen nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri. Buideng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami suku ten keluahanen. Bersodip mu kita. Sadak tong idengan iten di perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibasu ku tenenda. Amin. Renungan ta si Darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Kemuliaan Tuhan Jehovah. Bage sinidok, lapihan simbadia, imosi tersurat i Yohanes bindu pitu, ayat 14 soh ayat 30 sada, dekat ayat 37 soh ayat 30 sibah. Janah nahat sebagai pusat permenungan ta. Imosi tersurat i ayat 18 ken si mendok. Ai barangi se mengeranai pas diri nanai. Imo magahkan sekel iya. Asa i pesangap de badirina. Tapi barangi se menulusi kesangapen bai si pasula kensa. Imo kalak bujur odalot akal-akal bana. Ale Karina dengan sada kepercayaan. Soli Deo Gloria. Kemuliaan pelin mi Jehovah. Katain Gati si bege. tapi kadang idi pelin slogan sambing. Penggi siranakan tapi oda terlaksana ibas tindakan. Kepentingan diri ket merluap. Gelar Tuhan ipake tapi kemuliaan nai ibahin mi dirina. Tegas kalon ngo ipesenget Yesus Kristus ihadapan kala Yahudi. Heran kala kade sini ulaken Yesus. Perbina Tuhan Yesus memaing lengang kala tapi Yesus oda merluak. Ia mendokkan terus terang hukum ajarenna roh merkiteken Bapa si mengutusa. Yesus oda mengasangkan dirina ijolo kala Yahudi. Heranna kala idi menganggap Yesus iseluki simbolis janah naing memenuhsa. Merasa terleango kala Yahudi midah siniulaken Yesus. En mo buktina kala si tua-tua Yahudi oda ngo permuliakan Tuhan tapi dirina sambing. Kala nggo menangko kemuliaan si roh bai Tuhan inai. Kene ale dengan sada kepercayaan. Ulang mo, dak merluap. Kristus mengajarkan jana memere teladan geluh. Mengkebasi merdengan jujur, dekat bujur. Tuhan Jehovah ibagasan Kristus ngo, si kenah pesangapenta, ibas karina perulenta. Mula kita gabes sada ulun, kenah ngo menuju mi Kristus. Ulang mi dirintah. Enteng oda no lape kita sada pengendeng bages pergurun. Kristus tong mo si muliakan ibas karina si kita ulakan. Muliakan mo Jehovah oda pelin merdengan rana. Rana boy merluap. Muliakan jana pesangapkan mo Jehovah merkiteken pengelako jujur ket bujur. Bersodip mo kita. Meliasate mo katamu Tuhan, teguranmu pepalumu kurnami. Berikan mo dak tong kuasamu, asai pergegohi kami mengulakan lemu hatimu. Tolong mo kami, asa sendalan ranami pengelako nami. Amin. Bagi mo renungan tasi Darien, ulang lupa ki subscribe, like jana ki bagikan beaka dengan tasi dewan kena. Merkiteken kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana, juang jiwa mau banta. Shalom.